El segon cap de setmana de maig va tenir lloc el Campionat d'Espanya de raids d'aventura en una de les zones més maques de la península, concretament a la província de Pontevedra. Tots els participants van recórrer la bonica illa d'Arousa, de punta a punta, i tant a peu com en caiac. Galícia no té altes muntanyes, però sí molts racons de gran bellesa, com per exemple la cascada de Segade, amb la històrica hidroelèctrica que vestia de llum la ciutat de Caldes de Reis, o cims des d'on poder contemplar tota la ria d'Arousa. Durant 24 hores, els equips que van prendre part en la competició gaudiren d'aquest i molts d'altres magnífics paisatges. Però, això sí, amb tot l'esforç que requereix desplaçar-s'hi utilitzant únicament la força humana. Ahí, preparando todo el equipo. Bien, si nos respeta un poco el tiempo, yo creo que lo vamos a disfrutar. No sufrir tanto, por lo menos. Todo a punto, todo a punto. Ahí, vamos a iniciar el año en la primera aventura. Pasarlo bien, en principio. Después ya veremos. Pero bueno, a sufrir, que pasarlo bien. A sufrir y a disfrutar de la zona, que debe estar chula. Papel para cagar. Todo a punto. Creo que está todo, ¿no? Estamos revisando material. Hola, estamos en el Campeonato de España de Raid de Aventura. Ahora mismo estamos en Illa de Arousa, donde va a ser la salida, y vamos a recorrer los términos municipales de Illa, Villagarcía, Moraña y Caldas en una carrera de 194 kilómetros, 24 horas non-stop, y tenemos un total de 40 equipos y unos 130 valientes que se van a enfrentar a este reto. El mar está como un plato, no llueve, está así nublado, parece que viene una tormentilla ahí a media tarde, y después por la noche parece que les va a dar una tregua que les va a hacer falta para orientar en la noche sin agua y sin tormenta, que les va a venir bien. Todo a punto, todo funcionando, y en un rato vamos a dar el briefing, los mapas para que puedan empezar a hacer su estrategia, y después ya a correr. Todo está comido, pan comido. Nada, una remada buena nos vamos a pegar esta mañana, o sea, el que no se quiera mojar se va a mojar, y venimos a disfrutar sobre todo de otro campeonato de España, desde Extremadura. Las prácticas de escalada. Las prácticas de escalada. ¿Y eso? Que lo tienen un poco... Lo tenemos un poco olvidado, y en la sección 3 hay un rappel. La sección 5. Bueno, a las 5, sí, al final es... Antes de las 5 de la mañana. Y como es a las 5 de la mañana, pues para estar un poco despiertos y afrontar aquí la prueba, porque si no, no es obligado cumplimiento saber manejarlo. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Vamos a intentarlo, hacer lo mejor que podamos y a ver qué podemos conseguir. Sí, estamos listos para salir ya, cargando aquí las últimas calorías. A les 11 del matí del dissabte 10 de maig, tots els corredors s'aplegaran davant la seu del Concello d'Illa d'Arousa per escoltar les darreres instruccions per part del director de carrera, i acte seguit es lliuraren els mapes amb totes les balises a marcar. Ràpidament, cada equip, ja sigui els bancs, taules o fins i tot el terra, anaren retolant el recorregut que consideraven més adequat per poder guanyar temps i aconseguir classificar-se el més amunt possible. Lo veo un poco liosillo, pero bueno, poquito a poco. Bueno, porque hay mucha paliza aquí en poco tiempo, aquí en la isla esta. Pero bueno, le daremos 2 o 3 vueltas a la isla antes de coger calla. Estamos ahí, pintando. A ver, se verá. Esperemos que salga todo bien. Entre els participants també hi havia un equip júnior, que aquí trobem mirant els mapes. Yo lo veo bastante bien, me parece bastante bonito la isla, así que a disfrutarlo bien. Con muchas ganas, yo tengo muchas ganas de disfrutar de esta prueba. La verdad que me parece que va a ser una prueba, el primer score bastante rápido seguramente, así que vamos a darlo todo. Comprovant que tot estigués correcte, hi havia el jutge de carrera donant voltes per la plaça. No les puedo asesorar, lo único que voy haciendo es comprobando que no hacen cosas raras, que no están utilizando GPS, que no están haciendo ese tipo de cosas, y por si alguno tiene alguna duda también de reglamento, que me pueda consultar ahora, no que falle luego y que haya que penalizar. L'organització introduïa una petita càpsula en la motxilla de cada equip participant. Este es o GPS para ir en todo momento en carrera sabiendo dónde están. Vai a haber una página donde en todo momento vamos a saber dónde están.
A part dels més de 120 corredors i amb un xandall de color blau, hi havia gran part dels membres de l'organització esperant la sortida. Es necesario, somos necesarios voluntarios. Genial, genial. Bueno, ya estamos acostumbrados, ya tenemos organizado más, entonces bueno, es la costumbre, pero bueno, nos gusta organizar estas cosas. Pues somos unos 50 personas aproximadamente. A les 12 en punt es va iniciar el Campionat d'Espanya de Raids d'Aventura i també la 8a edició del Pontevedrai. La primera de les 8 seccions en la que està dividida la carrera consistia en un recorregut a peu per anar marcant les diverses balises que hi havia a la part més septentrional de l'illa d'Arousa. Així que, corrent, la majoria de participants es desplaçaren pel passeig marítim. No tothom marcava les balises en el mateix ordre. Per això, d'altres anaren directament cap a l'extrem nord de l'illa, on a través d'unes passadeles de fusta, a tocar la rocallosa costa, s'arribava al bonic far de Punta Cavallo. Ja fa temps que ha deixat de prestar la seva funció per la que va ser creat, l'any 1852, i actualment és un restaurant. De totes maneres, com que està situat sobre unes immenses lloses de granit notablement polides pels temporals, ofereix una preciosa imatge. Després de marcar la balisa situada a peu del mateix far, tothom es dirigia a la següent punta rocallosa, anomenada Barbafeita, passant per la platja Àrea da Secada. Una altra de les balises es trobava al punt més alt de l'illa d'Arousa, el Condo Forno, de 60 metres d'altitud, format per grans pedres de granit notablement polides, al damunt de les quals hi ha l'estàtua de Crist. La següent secció de la carrera consistia en una llarga navegació en caiac, de gairebé 24 quilòmetres. Per això, un cop marcades totes les balises del trekking a peu, calia agafar les piragües situades davant mateix del Concello d'Illa d'Arousa per començar a remar. Bastante bien, la carrera ha sido rápida y ha sido muy bonita el entorno y bueno, con ganas. Ahora ya hemos cogido el kayak, que lo ha cogido ya mi equipo que van a hacer la parte de kayak y bien, con ganas, muy bonito. Cal tenir present que en aquest campionat d'Espanya els equips, a part de masculí, femení i mixta, poden participar en la modalitat aventura, on sempre hi ha 2 participants en carrera, o bé en la modalitat èlit, en la que tots 3 participants sempre estan en carrera i obligatòriament un ha de ser femení. Per això, navegant podem veure piragües amb 2 participants i també amb un de sol. Aquest correspon al tercer de l'equip èlit. La navegació els portava des del davant del Concello d'Illa d'Arousa a donar la volta a tota l'illa, cap al sud, fins passar per la punta de Chastelas. Abans, però, havien de desembarcar a la platja de La Meira i realitzar un petit circuit dins del Parc Natural de Carreiron, un indret idíl·lic envoltat de platges de sorra per tots els costats. Estamos en el medio de la piragua, tienen que desembarcar aquí en esta playa de la Illa de Arousa y hacer un trekking de unos 4 kilometrillos, media hora, para después volver a enganchar la piragua y el tramo largo hasta Villagarcía. Todo bien, por ahora sí, todo bien, todo lanzado, los corredores creo que están disfrutando. Algún equipo hizo alguna estrategia ya un poco rara, pero bueno, esto forma parte de los raids. Resulta que l'equip Elite Endurance, amb dorsal número 1 i principal favorit a guanyar el campionat, durant el recorregut a peu va patir un contratemps que els va obligar a agafar les piragües gairebé dels últims. Per això, arribaren a la platja de la Meira molt retrasats.
Com que de moment aquest inici de carrera va anar per un terreny completament pla i els corredors estaven frescos, podien gaudir del magnífic paisatge per on transitava la cursa. Muy bien, muy bonito el kayak, un sitio privilegiado. A vista d'ocell, l'illa d'Arosa, on s'alternen parts rocalloses amb idíl·liques platges d'arena envoltades d'un mar d'aigües cristal·lines, és gairebé paradisíaca. A més, tot i que hi havia previsió de pluja, no tan sols no va ploure, sinó que fins i tot hi hagué ullades de sol, que encara van fer més agradable a l'inici de la carrera. Malauradament, aquesta bonança de temps no va durar gaire. El llarg trajecte que havien de realitzar remant fins a arribar a la platja de Vilagarcía d'Arosa va passar factura a molts equips, sobretot els darrers, perquè les condicions de vent i estat del mar es varen girar en contra, tal com ens comentaren hores més tard membres de l'organització. La parte náutica se puso complicada, empezó a subir el viento, empezó a crecer el mar y pilló a unos que acabaron naufragando en unas piedras en el medio de la nada y tuvimos que ir a rescatarlos con la moto de agua. Por suerte todos bien, con una poca hipotermia y mantas térmicas, pero bueno, muy bien, cubierta la parte, acabada la parte de agua y la verdad es que, jolín, esos rescates hasta dieron un punto de adrenalina a los que estamos en la otra parte de la carrera. Tot plegat va fer que 6 equips quedessin desqualificats en aquesta secció. Sota una feble pluja, l'equip Galaesia Rai Keltoi, que continuaven al capdavant de la cursa, desembarcaven per marcar la següent balisa. Vamos, que está bien. Bueno, yo es mi parte, así que encantada. Después ya veremos cuando haya que correr. Muy bien, empezando a calentar aún. Al llarg de les més de 3 hores de navegació, no tan sols el cel es va tapar completament, amb pluja intermitent, sinó que va augmentar la força del vent, alterant la mar i augmentant considerablement el refredament del cos. ¡Qué frío! Pues estás entrenado tú. ¡Qué leche! En el sur no hace tanto frío, coño. El primer equip en desembarcar a Vilagarcía d'Arosa va ser Galaesia Rai Keltoi, que un cop transportades a les piragües per sota l'arcada inflable i estacionades a tocar el passeig marítim, procedien a canviar-se. Al cap de poc també desembarcava l'equip Endurance, que va fer una formidable progressió durant la navegació i ja estava a punt de passar al capdavant de la carrera. Esto acaba de empezar, hay que ir con calma y bueno, ahora estos chicos son muy fuertes en bicicleta, o sea que ahora ya se nos van a despegar seguro. Aquí tenim el tercer equip Elite desembarcant i posteriorment d'altres de la categoria o modalitat aventura, tots ells amb el mateix comentari. Joder, te frío el demonio, tío. Frío. Oh. Muy frío. Mar en calma, Estamos en Villagarcía de Arousa, en la playa. Acaba de acabar la larga sección de kayak de casi 20 kilómetros y ahora ya se van hacia el interior a una bicicleta de unos 35 que los lleva hasta Moraña. Están todos los equipos punteros aquí cerquita, nada, a un minuto unos de otros, están saliendo todos juntos, la carrera está muy reñida. Ja damunt les bicicletes, l'equip Galaesia Rai Keltoi iniciava la tercera secció en primera posició, però amb tanta mala sort que s'equivocaren al sortir del passeig marítim i l'organització els va fer retornar. Just en aquest moment, l'equip Endurance es posava al capdavant de la carrera. Bona part del recorregut era de pujada i entre els diferents indrets on estaven situades les balises hi havia el mirador de Alto do Xiambre, de poc més de 600 metres d'altitud, amb pendents de més del 18% per accedir-hi,
però amb unes magnífiques vistes sobre la ria d'Arousa. El primer en arribar era un membre de l'equip Cornelius, d'Elit, que havia d'esperar els seus companys. Bastante ciclable. El mapa tal parecía había algo más de duda y más al no conocer la zona. Pero está bastante ciclable y no está lloviendo, que es lo más importante. Y teóricamente para la noche tampoco daba lluvia. Posteriorment, arribaren més equips mixtes de la modalitat aventura. Tots ells precedien els que anaven al capdavant de la cursa per haver agafat altres estratègies o haver escurçat el recorregut. Estamos ayudando al compañero para que recupere. ¿Qué está ahí, no caseto? Sí, está ahí ya. Pero bueno, poco a poco. Queda mucho. No és fins al cap d'uns minuts que va arribar l'equip Endurance, al capdavant de la classificació. Després de marcar, ràpidament iniciaren la baixada, perquè l'equip Galaesia Ride Kaltoy els seguia de ben a prop. Tots els corredors ja havien deixat endarrere la costa per endinsar-se cap als municipis de Caldas de Reis i Moranya. Aquí trobem a l'equip que no feia més d'una hora es queixava del fred. Hipotermia ahora calor, ¿eh? Qué cambio, ¿no? Ahora me sobra todo. Per no creuar carreteres principals, com la Nacional 640, tothom havia de passar per sota els ponts. En aquest cas, això els obligava a baixar de les bicicletes i caminar per dins del riu Ameixeiras, en algun punt amb l'aigua gairebé fins a la cintura. Posteriorment continuaven pedalejant fins a la propera transició. Estamos ahora mismo en Moraña, más o menos a un tercio de la carrera. Desde aquí van a partir a un trekking de unos 17 kilómetros y unas 2 horitas y media. Y están llegando los equipos de la primera bici un poquito larga, de unos 35 kilómetros. Tenemos a los dos primeros equipos muy juntitos y ahora mismo acaba de llegar el tercero aquí a esta transición. Poquito a poco se está acercando la noche. Algunos equipos ya los va a coger en esta sección y a otros ya los va a coger de pleno aquí. Relajaditos, ¿eh? Joder, menudo costón para arriba, ¿eh? ¿Verdad? Al principio era todo para arriba y a veces más para arriba. Muy bien. Muy chulo, muy bonito. La verdad que el trekking muy bonito. Muy bonito. Ahí va. Mentrestant, el primer i segon equip Elite continuaven en pugna al capdavant de la carrera. Aquí veiem Endurance arribant a la balisa encaixonada entre parets en un racó idíl·lic del riu Umia, amb pescador inclòs. Uns minuts més tard, feien acte de presència els 3 membres del Galaesia Ride Kaltoy. Els equips que continuaven en carrera havien de passar tard o d'hora pel poble de Moranya, arribar en bicicleta, fer el trekking a peu i tornar a agafar la bicicleta en la 5a secció, la més llarga de gairebé 54 quilòmetres, amb parada en un punt del recorregut per realitzar un curt trekking a peu. La majoria ho acabarien fent amb la foscor de la nit. Es lo que más me gusta la noche, es donde más cómodo me siento. Gairebé a les 10 arribava l'equip Endurance del trekking. Ara calia canviar-se, alimentar-se i preparar les bicicletes per pedalejar durant molts quilòmetres. Després de passar la inspecció de material per part del jutge, iniciaren el recorregut que els va portar fins a la ciutat de Caldas de Reis. Uns minuts més tard, i sense poder retallar distància, arribava el segon equip Elite. Bueno, ya se empiezan a notar las horas. A partir d'ara, a tothom els esperava unes 8 hores de foscor, tant els organitzadors com, sobretot,
els corredors, que ho tindrien més difícil a l'hora de trobar les balises. Aquí tenim a l'equip Endurance buscant la balisa situada a prop de la capella de Sant Antoninho de Penalba. Llàstima que de nit no es pugui veure la bellesa d'aquest entorn. Sí, todo bien. De momento todo bien. Bueno, hace frío. El punt on el recorregut en bicicleta havia de parar per fer un trekking era la capella de Castro de Horto, on els veïns de la zona, malgrat ser molt tard, esperaven l'arribada dels corredors. Es la 1:20 de la mañana, estamos ahora mismo en la sección 5 del raid, en una BTT súper larga, y en medio de esa BTT tienen un trekking, que es en el punto en el que estamos ahora. Están dejando las bicis para empezar un trekking de 8 kilómetros con casi 500 metros positivos que los lleva a lo alto de la Sierra de Cregos. Y después aún les queda otra bajada hasta Caldas, y aún queda bastante tramo de carrera. Muy dura. Pero bueno, vamos pasándolo bien por lo menos. Aunque nos vienen ahí ya cerquita a otros que los vimos. Pero bueno, poco a poco. Recortando, vamos, hacemos aquí Rajoy, o sea, no. Y este trekking, como está bastante bien puntuado, pues a ver si intentamos hacerlo todo. Sobre todo con la piragua, hostia, la piragua con el viento, madre mía, qué barbaridad. Y luego la bici también es dura, que en la zona de la bici de orientación, esa subidita a la 64 nos la hemos saltado, porque hemos dicho, no, 200 metros de desnivel ahora, fuera, nos vamos. La majoria dels equips no marcaven totes les balises, de manera que escurçaven el recorregut, ja sigui per cansament, per estratègia o perquè estaven més interessats en fer altres sectors. Queríamos llegar al rappel, si no a lo mejor no llegamos. Bien, todo bien. De momento está saliendo bien. Maravilla el café, ¿eh? Hasta ahora vamos haciendo lo que podemos, tío. Cago en la mar salada. ¿Por qué? Bueno, pues se está haciendo largo, tío. Está haciendo largo y el maldito rapper, el tío está ahí tocando los huevos que no llegamos ni de coña, tío. Pues ni de coña. No venías para esto. No, la verdad es que no. ¿Qué pasa, Mi cabeza era de otra manera, tío. Augmentant la distància amb els seus perseguidors, l'equip Endurance finalitzava el trekking i altre cop es posava les sabatilles de bicicleta per continuar pedalejant a la llarga secció 5. Joder, me cago en mi vida, hacía años que no tronzaba tanto. Hombre, no sé por dónde os metisteis, pero... Por la vaguada no se daba y entonces nos metimos por donde pudimos. Una curta pluja va empitjorar la dura carrera durant la nit, però això no va fer desistir a tots els participants de continuar buscant les balises, una de les quals estava a la presa del riu Umia, propera a Caldas de Reis. En aquesta població finalitzava el recorregut en bicicleta i és des d'on s'iniciava, per a molts, la secció més espectacular i esperada, o temuda, segons qui, de tota la carrera, la secció 6 de trekking a peu amb un ràpel nocturn. O l'inconvenient era que el ràpel es tancava a les 5 de la matinada. La noche complicada, un único equipo y lloviendo a esas horas. Así que nada, ahí estamos aguantando como buenamente podemos. Nada, un único equipo de Extremadura, 2 corredores de Adventure, lo que era. Y nada, seguimos esperando a que venga más gente. Amb la llum de les llanternes ens vàrem acostar fins a la paret on es portava a terme el ràpel. A baix de tot, a l'altra banda del riu, hi havia uns potents focus de l'exèrcit per il·luminar la paret. I durant una estona també ens va acompanyar la llum de la lluna. Al cap de poc arribava l'equip Endurance. Sí. Pasa que de noche nunca he hecho. Una pena porque seguro que era súper bonito. Pues aquí tenemos el rappel, que es la prueba ya después de 17 horas de carrera en la que los equipos casi se van a jugar el campeonato.
Es un rappel de 12-15 metros y esta baliza vale 15 puntos, que es más que toda una sección del carreirón que tuvimos esta mañana, por ejemplo. Está reñido porque solo un equipo élite ha conseguido entrar en tiempo y viene otro equipo élite apurando el reloj a ver si entra. El resto de equipos élite no van a poder entrar. Per veure millor aquest bonic indret de Caldes de Reis, vàrem poder filmar com preparaven el ràpel abans no es fes fosc. Situat sobre mateix de la gruixuda cascada de Segade i a l'altra banda de l'altiva xemeneia de la fàbrica de llum de Caldes de Reis, es troba aquest pany de paret on tots els corredors que arribaven a temps podien fer el descens i recollir un grapat de punts si marcaven la balisa. L'equip èlit de Peñaguara Toyota Huesca Aramóvil va ser un dels pocs que també va poder realitzar el ràpel, malgrat que ja estaven desqualificats per haver abandonat la piragua en la secció de caiac. Muy bien, muy chulo. Libre. Pero con ganas de seguir. Libre. Hasta el final. Javi, que se queda grabado. ¡Ay, no jodas! ¡Hostias, qué ridículo! Finalment, només foren 6 els equips que realitzaren el ràpel, i entre ells no estava Galaesia Ride Keltoy, que malgrat marcar la balisa situada al peu de la gran xemeneia, van arribar passades les 5 de la matinada. Mentre tothom dormia plàcidament a casa seva, l'organització del Campionat d'Espanya posava a punt un caldo calent per a tots els corredors. Nos queda todavía un trekking ahora, una bici y un score urbano. ¿Pero bien? ¿Bien todo? Muy bien. Fresquito, pero bien. Son las 7 de la mañana, estamos ahora mismo en Caldas de Reis, al lado del auditorio, en lo que será la transición de las últimas etapas y la meta. Ahora mismo está a punto de llegar el primer equipo de un trekking que salió de aquí con un rappel y acaba aquí, y les queda por delante penúltima sección de bici de 42 kilómetros y un último trekking de unos 4 kilometrillos por el casco urbano. Eso es para la descarga de los resultados provisionales. Durant tot el diumenge al matí, l'auditori de Caldes de Reis es va convertir en punt de trobada de tots els corredors en carrera, uns arribant i d'altres marxant, ja sigui a peu o en bicicleta. Aquí tenim a l'equip número 1 fent la penúltima secció de bicicleta i a tot això, a les 8:30 es sumava la sortida d'altres carreres d'orientació aprofitant la col·locació de les balises per la zona. Vamos a ver la salida Orienta Ride, que ellos están divididos en 3 etapas. Entonces han corrido ayer por la mañana una etapa, por la tarde la segunda, han dormido por la noche y ahora dan la última etapa. La penúltima secció de bicicleta, de 43 quilòmetres, era la darrera possibilitat que li quedava a l'equip Galaesia Ride Keltoy de retallar diferències amb l'equip Endurance, que aquí el podem veure baixant del cim emboirat del Monte Chesteiras, on hi ha una gran torre i al capdamunt la cúpula del radar meteorològic. De totes maneres, els 3 membres de l'equip Endurance no varen donar treva i continuaren a un ritme molt fort. La resta d'equips s'ho prenien amb molta més calma, sobretot en aquesta llarga secció de bicicleta. Fundido, no tiramos. Ya para arrastre. O tramo difícil é agora, se chegamos a 126 despois hasta 126. Move, sí, tens que movelo. Vale. Vamos despaciño que é baixar, non é físico, pero... Ay, no, sí me da, Hostia. Oye, muy guapa la ruta, 10:50 de la mañana, ya veis, pleno bullicio y a puntito de entrar el primer equipo en meta de este Campeonato de España 2025 de Ride Aventura. Al final los tiempos que manejábamos eran un poquito más justos, sobre 20 horas, y al final se están yendo a las 23.
pero bueno, cosas de carrera se fue un poquito alargando el tiempo, pero bueno, van a completar prácticamente todo el recorrido, así que bien. Amb un temps de 23 hores i 10 minuts, l'equip Endurance entrava a meta i es convertia en el guanyador del Campionat d'Espanya de Raids d'Aventura 2025. Salimos con, yo calculo que unos 10 minutos de desventaja del kayak, porque nos habíamos saltado una baliza en el score del inicio. Y bueno, fuimos remontando, luego la bici bien, el trekking de noche tenía mucha miga, estaba bastante cerrado, costaba mucho encontrar los caminitos, pero creo que no cometimos ningún error, sobre todo en los trekkings, lo hicimos todo bastante bien. Y bueno, el equipo se comportó increíble, la chica súper fuerte, mi compañero Borja también no mostró debilidad, entonces bueno, nos salió todo perfecto. En general el Raid ha sido un espectáculo, sobre todo dar la enhorabuena a la organización porque el trabajo de mapas ha sido impoluto, o sea, da gusto encontrarte un mapa que refleje también cada mínimo camino que te vas encontrando y eso no suele pasar, entonces bueno, felicidades a la organización porque han hecho un gran trabajo. Fins a les 12, hora de tancament de meta, continuaren arribant la resta de participants, així com representants de l'Ajuntament i el president de la Federació Espanyola d'Orientació. Para Caldas representa una oportunidad, sobre todo, de poner en el mapa y de poner en valor paisajes tan espectaculares como la Cascada de Segade, el Parque Jardín, la Carballeira, que son bienes de interés cultural y que estamos francamente orgullosos de poder enseñar al mundo en una competición como esta, en un campeonato de España de Raid. Bueno, para mí que soy gallego, pues evidentemente tiene un puntito de corazón más, ¿no? Pero el hecho de realizar el Campeonato de España de Raid de Aventura en Galicia no es casualidad. El Club Aromón es un club experto en estos temas y ha realizado una preparación de una carrera fabulosa. La gente lo habrá agradecido. Amb el lliurament dels premis, els guanyadors del Campionat d'Espanya de Raids d'Aventura modalitat Elit i Aventura finalitzava una exitosa carrera amb matrícula d'honor per la bona organització i també pel fet de permetre conèixer bonics paratges de la geografia gallega, dels més macos de tota la península.